KCTV, Lawan Rashipi Daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat Bakanet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobying Jompi. Everything you say to me takes me 1 second to the edge. And all about to break. I nearly run to break. 'Cause I'm 1 second to the edge. And I'm about to break. Kepentor Umkra Blok Trinamool Congress Committee kala pentip bahagatayo baar jong unai wiang kan sedang na ban pelong ya lempung ila ka kriket ukur tong jong TMC na pentor Umkra uba sambor lang ding do ulong begilada ban sam yagi form syakikin hun gi bakwa banya shimenta bat katarik bakhat do bakin penpoi yagi form gandai ha ka pratarik unai wiang ula pentip ru ba lempung ila ka kan long betik tang na menta gi nong song snong jong pentor Umkra constituency Sambor lang ding do ibendai candidate jongka 14 pentor Umkra constituency nak Trinamool Congress ako ang pentip Ahmad Aburam ko bakra jongpi ki nagsong jong pentor Umkra constituency ba gi sepulong ko ika cricket tournament kerteng jongka 14 pentor Umkra block Trinamool Congress committee barkani ka tournament ngimot nang sedang no aki second week jongmu November te kembang pitip hi bingina aya Ahmad ni tournament ngila zaman ai di forms di kelas jit submit di form si kedai ha Patrick mentau benai bak bingin nyo ban register players di earliest kena bingin nyo ban sedang di tournament di ha bedi bak ni kapang ya kan di cricket tournament di sai nila sedang nadu tusnam arajar afwei haba kawai ni tim kabana pok konstitusi jungi kata ka Lomshap Cricket Club ka isimenta katuka match pang khasi league ba organize daka khasi students union but kumban syukuntip ifi yang ni ba hatu tournament ki kalau Lomshap Cricket Club apa hadu final ti snibok iram nak final te hadir na tu ngi lai bagi lai syam ni ba kibon ki cricketers apa pentor Umkra constituency kidan ba capacity bakin excel bakin ki sejro jadi halor kata ka benta ngi lai organize slightly cricket tournament kawi cricket tournament ni organize sakateng jong momentum cricket club kabangi penuh te pemanan South Golf Links ke tournament ke baar ni ya kerteng jong kayateli cricket club katangi penong angtu pok maran moro padang sian ni dan pendap yang ya kani ke tournament ke ba ya kerteng jong kan lagi cricket club kabangi penong ni pok maran urkaliat te katangi bagi kwa ban penyak kani ke tournament hi kadai bagi kwa ban kentiu ki kena samla ki jongi ki badan interest aka cricket te boros katu ngila ya hakini kita di cricket club bat ya ka pemerintah ya ka officially ngar mandai candidate hi jongka Trinamool Congress tinggi ya no ya kani ka tournament ya kani kenti hak kerteng jongka 14 pentor Umkra block Trinamool Congress committee bat ngi equality ki kon samna jungi bikin ya simbenta da jisit ham nomor ba kam dan hiru kata ka entry fees makalong ni kalong be free te baki players si ban register hi na ban be take thank you players bejongka pentor Umkra constituency